Yakung bon yakung ro pura sera kha kau godana ba khani bokro khili jago. Gini bono rabo sil jorot lang ব্যবসা খাইকা Aku to puisa nang le tara aing do nang abo ready khaidi o duluno jedino tlanga faine o saptawo faine saptawo dulun tlang mane adino bono tlangnai bujika ar namar tongla din ro Aku tongmani ko a or deleting thangai do na to tong ni na ro. do mon mobile baksa juga tiket boni aadhar card rodi exit thayar SEO khangeni mon aadhar card ni nong logi sapthanai kon logi Ko jeng ma thai tan no ni balong. nol khorone bo khoroksa budino no anu dia rodi bujika bung kamo Rakesh na Ko ko salia. oh Iko madim pas ni school thangmalia. metric pass ke takla okre abo ঠিক Ko samano January pu lawo 8 tariko bo vaccine nawo corona vaccine school nawo bisang mo school ko bo madum parikha na hnya gabon pore ngke January February ngke 7 tarik nawo ngke February 7 tariko roman pore ngke no February last the ngke no bo su ko bo prothom ngke yagra yakung ta yagra no juta ka ngke juta pholo pholo ko thang yakung ni ngke kepawo maja kan kepawo ni phol phol sa bo kepawo je kun sa khangke kepawo ngke kebate ngke naikha doctor nai soka or bisra mon ro naikha yang nya go tolo la su naikha nai bane hamya boro talam botulo bodo hapanyawo bo medicine doctor funuka ang la su nya ngke funuma pore ngke bele bari kha ngke ang hapanyawo bo tiklai ko birokto sarbai ano boro sinuan bor tongbong thaka birokto sarbai funuka fununya hapanyawo bo tiklai khlani ek sapta tongkha ek sapta tongonya bodo MRI ro akono bodo po khlaka bokhro ro ni khlaka bokhro ni khlaka CT scan khlaka ngke bodo kapaman thake kisa bo sawo ksang ma hain kha al sar ngnya ngke bo gas ni thake ma hain ni sawo ngke boro ano saroka ek sapta tongkha tongonya boro suti ro ka ke 3 mas di rogo sadi niko sito je kun phan sadi ni sawo bithi ro sadi ni moti ni 3 mas sar kha sarunya kisa komika komma pore ngke bono je somoyo sini post kor bariwo tai khoroksa sini takhok teng ni busla Rakesh Deborma metric pass khainai school thangmaya atumsa perala saingini nogo kalai tongkha mono chubanan bage ang je mansak tini chuba phakya sini tipra motha tai bubagra nahar mong ka thangsa tai chubamo amaka sini muthu angke bonang assurance reka basangni first week phainai ei next sombaro ang borno sil chorot langnai ani nijini pocket ni rangbai bongno sil chorot langnai ang bongno phunuknai tai ja nangmani sosrai ni je doctor khorja nangmani abasung bohon khainai ang ko jiga bosar tai khoroksa tongo dulumoni de borma hanai boni bohok sawinai boni bohok rak sajak bono bo kobrjak ang bono tlangna hanai borok no khorong non tlang thanai ang next week boni bagai singtini ei chubana hanai phakya wana ma sinchamo mane tabu kotal je rog phai tongo mane belai kan semana ma sincha o jogo tai ang sawo edisi hak pangbo jaman sak subari nei ang request khainai tai jaman sak ang chubaka baskang salo ang nijini pocket rangmai ang bono joto treatment nangmano churaini Rakesh ni bagai ang basaka boni bagai ang hasteni lukorongno sanani nayo tamo leaders ya dofani bagai jodi kam khainai angke kuno tini MDC MLA ba minister nangya nung chukha nung ja mansak chukmani nung ja chukmani abono nung kebono ya farmani abo kuno hamya ya farmani chubamani tongkha ke sing hamari manai kaituni hamari manai isone hamari manai bon bagai sing ja mansak chubani bagai phakya mohai joto patient tongkha joto tongo sing joto taburu tugui tongo